Natangsit mat dayjay a babae Naku na yung tatang. Syakpay ka no, ti idemanda na. Nakwarta na pang demanda na. Ang 5,000 laang, di na may refund. Wal nga rod tatang. Ay, gas matanday taalin niya, dagiti mananggunda, way at tao. Pudno launay day tanga ibagayo tatang. Agaramid da iti kalukwan, inton kwan, feeling biktimada. Ay apo aya. Napanan aya ti panunot, dagiti kakasta ak klase ti tao. Lasken. Gretchen, Gretchen. Lastin. Para 5,000 lang? Ibabain nakit din? Laenggayan kan kati 5,000 bakit? Apa nga minadi mo i-refund tap numalpasan? Idemandak to, pwede dyan babae. At the budget mo amang indimandakan ko na nga agparigat ka amang isubli ti 5,000 na kwartana. Kalukwan mo't daytan abakal. Na, negosyo kanagan ko, ti dinadaal na. Sikat tinang dadali tinagan mo kan tinigosyom. No inaramid mo kumati may parbang. Saan nakakumaan sa pulan na dya iti Facebook? Kaya, sa pulan. Naimas, Facebook. Facebook. Bro. Saan nakakumaan sa pulan? Tama ti benefits na dahil tanong. Ano mo isa-search na niya ti benefits na itagilikan ka nung. No inaramid mo kumati may parbang. Saan nakakumaan sa pulan na dya Facebook group? I-refund mo ti kwartana. Tapno malpasan ti saritaan. Anyang ti kastoy, ama paspasamak kanya, Diyos ko. Oray ka na yun ka amang tad iti daton. No dakas mati aramid mo. No adalukluk ko matao. Awan ta. Sana maragsakan ti Diyos kan ka. Ad-adda saan ka mabindisyonan. Bakit? Kamatsili ko na si Pagayo.